салому алейкум тамошобинони муҳтарам, ман ҷамшед диёров ҳастам. Ин барномаи тафсир аст ва дар ин навбат ман мехостам ба шумо маълумот дар бораи уҳдадорию исбот гап занам. хеле ки мисол ҳамаи мо медонем вақте ки баҳс пайдо мешавад, ду кас баҳс мекунанд, ҳар як тараф он ҳолате ки ба ӯ такя мекунад, он ҳолате ки ӯ исбот кардани аст, бо ягон далел исбот кардани мешавад, ё ин ки ягон бо сухан исбот кардани мешавад ки ту ҳамин корро кардӣ накардӣ, бо пешниҳоди ягон ҳуҷҷат, расм, сабт, бо пешниҳоди ягон ашё исбот кардани мешавад ҳамон ҳолатҳое ки ба он ӯ такя карда истодааст дар мавриди баҳсаш. Дар вақти мурофиҳои судӣ чӣ? Вақте ки баҳс аллакай байни шумо ва ҳукумат мисол меравад, вақте ки аз номи давлат шуморо ба ягон айб гунаҳгор мекунанд, мисол меорем ба моддаи 307 шуморо гунаҳгор мекунанд, дар ин маврид чӣ вазифадор аст, уҳдадор аст ки гуноҳи шуморо исбот кунанд? оё шумо вазифадор ҳастед ва бояд ки худатонро бо ягон далел исбот кунед ки дар ин ҷиноят иштирок кардед ё накардед? Агар мисол мегирем иштирок накарда бошед, дар ин маврид шумо чӣ хел бояд худатонро ҳимоят кунед? оё шумо вазифадор ҳастед ки исбот кунед ки шумо дар ин кор даст надоштед? дар мурофиаи гражданӣ чӣ? ҳамин уҳдадории исбот баҳси мавзӯи амрӯзаи мо ҳаст. дар ин видеои кӯтоҳ ман ба шумо ҳарчанде ки кӯшиш мекунам фаҳмонам ки уҳдадории исбот дар ин гурӯҳҳои ҷиноятҳо, дар ин гурӯҳҳои мурофиаҳо чӣ гуна ҳаст. аввал сар мекунем аз кӯтоҳтарин. ин мурофиаи ҷиноятӣ аст. дар ин ҷо ҳама чиз содда аст, осон аст ва фаҳмо аст. якто ҳаст, ягон иловаву тағйироту чӣ хеле ки мегӯянд зери коса, нимкоса мушкилӣ нест. уҳдадории исбот дар вақти тафтишоти пешакӣ, дар рафти мурофиаҳои судӣ, ин вазифаи муфаттиш аст ва вазифаи айбдоркунандаи давлатӣ. вазифаи муфаттиш ҳангоми гузарондани тафтиши пешакӣ, вазифаи айбдоркунандаи давлатӣ ҳангоми тафтиши судӣ дар рафти мурофиаи судӣ. яъне ки фақат ҳамин шахсон ҳуқуқ доранд ки исбот кунанд ки шумо гунаҳгор ҳастед дар содир кардани ягон ҷиноят ё ин ки не. шумо вазифадор нестед. адвокати шумо, хештабори шумо, шоҳидоне ки шумо меоред, онҳо вазифадор нестанд ки исбот кунанд ки шумо ин корро накардед. дар ҳамон лаҳзаи содир шудани ҷиноят шумо дар дигар ҷо будед, ба дигар кор машғул будед, ё ин ки дар дигар ҳолате будед ки содир кардани амали ҷиноятиро истисно мекунад. ин вазифаи шумо нест. шумо фақат бо дигар роҳҳо, бо пешниҳоди ягон маълумоту далелҳои дига метавонед исбот кунед ки гуфтаҳои тарафи муқобил дурӯғ аст, бофта ҳаст, дигар. исбот дар мурофиаи ҷиноятӣ вазифа ва масъулияти худи мақомоти қудратӣ ҳаст. ва вақте ки шуморо боздошт мекунанд ё ки наздики шуморо боздошт мекунанд ва маҷбур мекунанд ки исбот кун ки ту ҳамон рӯз дар куҷо будӣ, исбот кун ки ту ин корро накардӣ, ин ғайриқонунӣ ҳаст. исбот вазифаи онҳо аст. шахс дар мурофиаи ҷиноятӣ вазифаи исбот кардане ки ӯ дар куҷо буду, чӣ кор карду, ин ҷиноятро содир кард накард, вазифаи ӯ нест. фаромӯш накунед ки тибқи қарори муқаррароти кодекси мурофиаи ҷиноятӣ шахс вазифадор нест ки бар муқобили худ ё ки бар муқобили наздикони худ нишондоҳӣ кард. яъне ки шуморо касе набояд маҷбур кунад ки нишондоҳӣ диҳед, баромад кунед. мисол ба тарзи телевизиону видеои мебинем инро бисёр дар ҳамин вкд хабар медиҳад, барнома ё ки дигар барномаҳои телевизиони Тоҷикистон ки одамон дар даст наручник дар пеши камера мегӯянд ки ман ҳамин кора кардам. вале мо намедонем ки оё ҳамин иқрори онҳо сидқан ҳаст, маҷбурӣ гирифта шудааст, бо роҳи фиреб гирифта шудааст ки агар ту ҳаминро дар видео гап зани ҳолат сабук мешавад, ё ки бо роҳи таҳдиду фишор. шахс вазифадор нест ки дар бораи
گناهگار بودن یا نبودنش، صادر کردن جنایت، در وجود صادر بودن خودش در اون مورد به کسی معلومات پیشنهاد کند. اینک این بود عهده‌داری اثبات در وقتی مرافعه جنایتی. خلاص عهده‌داری اثبات در رفت مرافع جنایتی، در رفت تفتیشات پیشکی، این وظیفه مقامات دولتی است، وظیفه شما نیست. شما وظیفه‌دار نیستید که نسبت خودتان نشان دادید، خودتان رو بدنام کنید، سیاه کنید یا که یگان خشتباری نزدیکتان رو. در رفت مرافعه‌های گرجدنی چی؟ در رفت مرافعه گرجدنی کمتر وسیع‌تر کردن نشان داده شده است، پرتر کردن نشان داده شده است و پیچ‌تاب هم دارد که محض میخواستم تکیه را در این مورد درباره این کنم. در کودکس مرافعه گرجدنی ماده 58 عهده‌داری اثبات هست، نام ماده همین خیل هست و درباره همین موضوع، درباره همین ماده من بیشتر میخواستم با شما معلومات پیشنهاد کنم. در اینجا آورده شده است که در مرافع، در رفت مرافع هر یک طرف عهده‌دار است که حالت‌هایی رو که با آن او تکیه میکند برای حق بودن خودش اثبات کند، خودش دلیل پیشنهاد دریافت کند، جستجو کند و به سود پیشنهاد کند. ببینیم که مرافع سودی گرجدنی یا که چیزی که حال نو کرده شده است میگیم مرافع مدنی چی است. در رفت چنین مرافع‌ها بحث‌ها بین شهروندان، بین تشکیلات‌ها، بین شهروندان و تشکیلات‌ها، بین دولت و شهروندان حل کرده می‌شوند و در اینجا بحث‌های مال و ملکی هست، بحث‌های زمین هست، بحث‌های اولوی هست، بحث‌های نمیدونم دلخواه بحث‌های هست که عاقبت آن یگان جزای جنایتی یا یگان جزای مأموری در نمود جریمه و حبس و دیگر نیست. این بحث‌های عادی بین شهروندان، بین تشکیلات‌های دولتی، دولت و شهروندان است. در اینجا هر یک طرف خودش باید آن سخن، آن پیشنهاد، آن دعوایی که دارد خودش باید دلیل پیشنهاد کند، خودش جستجو میکند، خودش پیشنهاد میکند به سود و تصدیق همین گفته‌هایش را به سود همچون حجت با حجت نشان میدهد. تصدیق نمودن یگان حالت پرونده از جانب یکی از طرف‌ها که آن را طرف دیگر مورد بحث قرار نداده است اعتراف شده به حساب رفته بحث طلب نمی باشد و طرف‌ها را از اثبات کردن این حالت آزاد می نماید. یعنی وقتی یکی از طرف‌ها یگان حالت را اثبات می کند، سخن می راند درباره او، مثال میگیم در باره اعتراف کردن پدری اگر بحث رفته باشد یا اینکه وقتی الیمنت بحث سخن می رود درباره پرداخت الیمنت و یکی از طرف‌ها همیشه میگوید که من این پدری این کس است، این پدری این کس است، این پدری این کس است، به پیشنهاد حتی هم یگان حجت، به پیشنهاد یگان صورت، به یگان دلیل، ولی طرف دیگر این رو بحث نمی کند که میبخشید من پدر نیستم، با چی دلیل میاری که من پدر هستم، او شاهد هست پدری من رو تصدیق کند و یگان حجتی رسمی دولتی هست، یعنی او بحث نمی کند. علاقه همین عباره، همین گفته که این شخص پدری همین فرزند است همچون اثبات شده اعتراف می شود. اگر یکی از طرف‌ها بحث نکند، همین سخن رو همین اساسی آورده شده طرف دیگر رو بحث نکند و به طور اتوماتیکی همچون اعتراف شده حسابیده می شود. ولی اگر طرف دیگر بحث کند ولی یگان دلیل کافی، دلیل عمیق، دلیل وزندار پیشنهاد کردن نتواند، فقط با سخن عادی گپ زند، در این مورد اون بحث یا اینکه همین دلیل اثبات اعتراف نشده حسابیده می شود، یعنی که تصدیقی خود را نیافته است. هرچند که شما رد کردید دلیل آنها رو، ولی اثبات کاملا قانونی کافی به سود پیشنهاد کردن نتوانستید. این رو هم باز در همون مثالی اعتراف کردن پدری مثال ببینیم. در مورد یکم من گفتم که یکی از طرف‌ها مثال میگیم زنک به سود مراجعت کرده، میگوید که همین مردی که در مرافعه اشتراک میکند پدری همین فرزند میباشد، در فلان جا کار میکند، همچون پدر باید به این رو تامین کند و پدر
بحث نمیکند که او پدر این کس است، یعنی که این حالت اعتراف شده می شود. ولی در حالتی که وقتی که پدر بحث میکند و میگه که من پدر این شخص نیستم، پدر این کودک نیستم، در این مورد بینید هر دو طرف سخن عادی میگویند. یکی میگه که این پدر است، دیگری میگه که من پدر نیستم. ولی در همین حالت اگر کدام از همین طرف ها با حجت گپ خود را تصدیق کرده تواند، همان حالت همون کس اثبات شده حسابیده می شود و یک برتری است در رفت مرافع سودی، یعنی که با حجت پیشنهاد کردن دعوای خود. هرچند که دیدیم با سخن هم به حجت پیشنهاد کردن، با سکوتی و علامت خاموشی علامت ریزو است میگویند، با اون هم میشود اثبات کردن، ولی هنگام بحث باید که حجت پیشنهاد کرده شود. این در مورد بحثی دو شخصی عادی. ولی قانونگذار و همین ماده که من با شما گفته میگذارم در ماده 58 کدکس مرافع گردشدنی ماده قسم 5 هست که اون میگوید و اون دخل دارد به شخصان حقوقی، به مقامات حکومت دولتی و مقامات خوداداره‌کنی محلی. ببینید چی می‌نویسن. شخصان حقوقی یعنی کارخانه ها، تشکیلات ها، مؤسسه ها و دیگر تشکیلات دولتی. اینچنین مقامات حکومت دولتی. چی است مقامات حکومت دولتی؟ همان حکومت شهر، محله، ولایت، جمهوری، دیگر و مقامات خوداداره‌کنی محلی به منفعت تصدیق، حفظ و حمایت حقوق خود که هنگام بستن شرطنامه، تغییر دادن شرط‌های آن یا بیکار کردن شرطنامه، انجام دادن دیگر عهدها، هنگام به رسمیت درآوری حقوق مالکیت، حساب برابر کنی پولی، به قیدگیری شخصی حقوقی یا شهروند به صفت صاحبکار، ستودن جریمه، از حساب برآوردن واسطه‌های پولی به ترتیب بی‌بحث و هنگام انجام دادن دیگر عملی از نگاه حقوقی اهمیتناک به میان آمدن عهدهداران عمل اجرا کرده یا رد اجرای آن را در شکل حجت اساسناک کنند که جوابگوی طلبات قانون، استانداردها، نمونه‌های تصدیق گردیده، عملیه معمولی معاملات کاری با تأمین ریکویزیت‌های برای چنین حجت‌ها ضروری، یعنی در بلانکه فرموی با نوشتن صحیحه تهیه و یا امضای حجت، اصلی بودن امضای شخصی منصبدار یا نماینده، مهر، ترتیب مقرر گردیده دوخت و حساب ورق‌های حجت‌ها و قیدگیری حجت‌ها در دفتر به حسابگیری حجت‌ها یا شرطنامه‌ها میباشد. همین قدر کلمه دراز باید گفت که دوستان عزیز این یک جمله بود. این یک جمله بود. همین قدر درازی که من خوندم یک جمله بود. یکی از عیب‌های مشکلی‌های یعنی قانونگذاری‌های ما، شخصانی که قانون میبرارند، من همین است که چون دراز قانون رو می نویسند که باور کنید نمیدونم یا فقط من همین خیلی هستم که دیگر رو وقتی که با آخرش میرسی اولی جمله از خاطرت میبرد که درباره چی بود سخن. ولی کوتاه کرده گویم در اینجا آورده شده است که شخصان حقوقی، تشکیلات، کارخانه، مؤسسه، حکومت ها، محله ها، رئیسان محله و دیگر وقتی که اثبات کردنی میشوند که مثال یگان معاملات گذشت، مثال هنگامی که بحث پیدا می شود که همین زمینی کی است و نماینده حکومت میگوید که زمین از فلان شخص است، فقط با گفتن تصدیق نمی‌یابد. در اینجا حتما باید که حجت پیشنهاد کرده شود. حجت در با قید گرفته شده باشد، در آنجا آورده شده است در دفتر به حسابگیری حجت ها باشد، یکمش حجت باید اصلی باشد، حجت با همون استانداردهای ترتیب داده شده باشد، با نوشتن سندی ترتیب دادن آن، با امضای اصلی، با مهر، دیگر یا اینکه درباره نوشته شده است درباره ستودن جریمه، به رسمیت درآوری حقوق مالکیت، حساب برابر کنی پولی، دیگر همه آن چیزی که مؤسسات دولتی، شخصان حقوقی، مقامات خوداداره‌کنی محلی اجرا میکنند، رفت مرافع سودی باید با حجت پیشنهاد کنند. آن امتیازی که با شخصان عادی داده شده است که فقط با سخن خالی اثبات کردن دعوایشان در اینجا دیده نمیشود. در اینجا حتما باید که این تشکیلات ها با حجت
суханҳои худро, асосҳои худро исбот карда тавонад. ва дар қисми ҳафтуми ҳамин модда оварда мешавад ки ҳангоми вайрон кардани талаботи дахлдори тасдиқи далелҳо ва гум кардани нусхаи аслии ҳуҷҷат аз ҷониби иштирокчиёни мурофиаи гражданӣ оқибатҳои ногувори исбот нашудани тасдиқи тарафҳо оид ба ҳолатҳои воқеии парванда ба зиммаи тараф ё шахси дигари иштирокчии парванда гузошта мешавад, ки метавонист ё мебоисто оғози мурофиаи судӣ худро бо далелҳои саҳеҳ ва бешубҳа таъмин намояд. яъне вақте ки дар ҳақиқат чунин ҳуҷҷат вуҷуд дошт, чунин ҳуҷҷат дар дасти намояндаи ҳамон ташкилот буд ва ӯ бояд дар мурофиаи судӣ иштирок мекард, гум мешавад ва дар мурофиаи судӣ пешниҳод карда наметавонад ин ҳуҷҷатро, оқибаташ ба зиммаи худи он шахс аст ва ҳарчанде ки намояндаи давлат ҳам бошад ва гӯяд ки қасам мехӯрам, ба виҷдонам қасам, ба намедонам ба сарқонун қасам ва дигар касои бузурги дунё қасам, вале пешниҳод накардани ҳуҷҷати аслӣ аллакай мавҷуд будани чунин ҳуҷҷатро рад мекунад. Ин асос намешавад ва он ҳолате ки пешниҳоди ин ҳуҷҷат онро тасдиқ мекард, барои он пурзур кардани ҳамон ҳолат пешниҳод карда шуда буд аз байн мебарад ва мавқеи ин тарафро заиф мегардонад. бинед дӯстони азиз, ин дар бораи уҳдадории исбот буд. дар мурофиаи ҷиноятӣ намояндаи давлат, муфаттиш ва баъдтар айбдоркунандаи давлатӣ вазифадор ҳастанд, уҳдадор ҳастанд ки айбдор будани шуморо исбот кунанд. шумо уҳдадор нестед. дар мурофиаи гражданӣ баръакс, худи тарафҳо уҳдадор ҳастанд ки ба он чизе ки онҳо такя мекунанд, он чизе ки онҳо талаб мекунанд, худашон исбот кунанд. уҳдадории исбот ба зиммаи онҳо аст. ва дар инҷо дар бораи нозукиашон гуфтем ки агар сухани яке аз тарафҳоро тарафи дигар, далелҳои яке аз тарафҳоро тарафи дигар рад накунад, ба баҳс накашад, ин сухан ҳарчанде ки сухани оддӣ ҳам бошад, бе тасдиқи ягон ҳуҷҷат ҳам бошад, тасдиқшуда ҳисобида мешавад. агар ба баҳс кашад, дар ин маврид тасдиқшуда ҳисобида намешавад. вале агар ба баҳс кашаду ягон далел исботи пурра кофӣ пешниҳод карда натавонад, аллакай он ҳам эътироф карда намешавад ва дар бораи вазифаи мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ, ҳокимиятҳои маҳаллӣ, дар бораи ташкилотҳо, муассисаҳо сухан рондем ки онҳо чӣ гуна бояд факту рақамҳоро ба суд пешниҳод кунанд, исбот кунанд ба таври хатӣ ки муҳр дошта бошанд, санаи тартиб доданашон нишон дода шуда бошад, дар дафтари бақайдгирӣ ба қайд гирифта шуда бошанд ва ба таври хатӣ лозима мумкин бошад ки онҳо дида шаванду санҷида шаванд. дар мавриди гум шудани онҳо ҳарчанде ки дар дафтарча ба қайдгирӣ ҳам ба қайд гирифта шуда бошанду вале вуҷуд надошта бошанд, онҳо ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад, ҳамчун далел, ҳамчун исбот ҳисобида набояд шаванд. ин буд мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ки уҳдадор аст ки исбот кунад, ки уҳдадор аст ки исботро ба гардан гирад. дӯстони азиз, дар охири барнома боз як бор дигар аз шумо хоҳиш мекунем ки лайк мондан, подписатсия кардан ва паҳн кардани барномаҳои ҳуқуқиро фаромӯш накунед, чунки ин ба манфиати ҳамаи мо шумо ҳаст. ҳарчанде ки савияи дониши мардум, аҳолии Тоҷикистон баланд шавад, ҳамон қадар сатҳи зиндагӣ ва ободии кишвари мо низ зиёд мешавад. ҳуқуқ ва озодиҳои худро донистан ин бехатар будан, амволатон дар бехатар будан ҳаст ва дар таҳти ҳимояи қонун будани шумо аст. бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров. То бозӣ дӯстони азиз.